Slavi ga narode, ili laku noć kako ko liježe, u koliko doba se diže ili ustaje. Neko leže u 2 ure, neko u 5, neko leže spoji dan i noć, pa pjaka onu pjesmu Seke Aleksić da spojimo crnu i zlatnu i tako dalje. Evo da je Bog, ima dosta tema da se bira, pa se prozabra jednu temu, a to je da nas ljubav da nas izjavljuje na različite načine. Prije su naši iznavali očevi i majke preko pisma ili su se na korzu znali da se sretnu i da se tako sastave i to se držalo u tajnosti. A posebno naši djedovi i babi. Ako bi ko ima što da se dopane momak djevojki ili obrnuto, oni su znali ovako ubrda fino pa prije binulo i brava, no da nas su bravi i dvonogi, nema više četvoronogija, ne fali da je Bog da nas brava, ali dvonogija. I onda bi oni u planinu ili tako neđe na časove poljane fino i to ostalo među njima. A danas uzmu ti fino, uzmu prvo direktno osmakanje, direktni prenos kao utakmica Real Barcelona u svoje pero kao što su igrali ili kao što igra Deo Savićević i onda ti fino uzmu da se cmaču i onda ti naprave pozu ovako zagrljeni, ovako drže se ono sa nije stapom ono za onizi sepfi kako ja velim i onda uzmu zagrljeni ovako kao ovako se ljube, zaklinju se na vječnu ljubav, broje komentare lakiranja i što i kako ka priju daktilo biro kaj su u aluminijski ili duvanski fino oni pa su znali na one mašine da cukaju ono taka na cukanje mašine dara i onda fino su znali da broje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ili ka penzioneri što im nose pošte oni i onda im broji poštar 1, 2, 3, 4, 5, 6 i onda pljune ono bolje da se oni vidi osjeti i tako ti uzmu oni da se cmaču pa se primaknu jedno uz drugo i onda komentari kako ste slatki, ljubavi moje, životi moji i završi se ta ojađeli snimak kao ono sve za ljubav i onda počnu ti ovamo iza a vidi onu glibulju, a gdje se je našlo sonije, a vidi onoga tetoviranoga, bogomeni da je žignu od mesare Martinović ili Ulaž da su udarili, a kako je ono glibava, znaš ti je ono fukarva, paćačina, ona se pojahala spod Podgorice i pod Cetinja, jer ni ne bili, što ti je to? Da je to obinulo ti da predereš jade moje i tako počnu komentari, normalno. Koji nisu pravo istina kako i što i onda ti fino uzmu pošenili na primjer u diskoteke, odu ti fino i onda mi smo to zimili diskoteke, to je svaki drugče se zime, ne mogu se šiti, iako nisam puno pošećivati noćne klubove što je danas vele night club i onda ti uzme djevojčica od 12 godina i onda ti obuče mini što kraći, jer počnu već u 7-8 godina, 6 već počnu da je šmink. Tako da i onda se ne čudite majke i roditelji, što i ćerke, i sinovi da mogu, kako no nismo još napredovali toliko da su trudni sa drobom do zuba, ovako da ide ka GH19 ali dobro, sve su začince, tako da moja čuvena parola ko pretekne neka zbori i ja ću da završim se na našom starom crnogorskom izbornom jer uz ovu online stand-up komediju kako je naša braća Englezi online ne može na vezi jer veze nema moda. To ću da završim s njom jer moj cilj je uz ovo kao što sam rekao iz humor da i ova naša izvorna se muzika ne zaboravi jer da je Bog više mrtvija što su pjevali ove pjesme no što su živi, tako da, ali dobro, idemo dalje, jer to je perspektiva iz Rakstora piva. Svukuđu normalne zemlje oni cijene to svoje svekoliko što imaju i ulažu i imaju poseban položaj ljudi koji se bore za to kao što
Ja se borim ovako na svoj način. A kod nas, gdje si mi to našla bez mene ostao? Nemamo mi to. Tako da, može da počne. Prođok proz goru, prođok proz goru, ne znam proz koju. Ne znam proz koju. Stadoh na nogu, stadoh na nogu, ne znam koja je, ne znam koja je. Sretoh djevojku, sretoh djevojku, ne znam čija je, ne znam čija je. Stade jevrijska, stade jevrijska, ne zna zbog čega, ne zna zbog čega. To je naša stara crnogorska pjesma. Ali dobro, lješe sve. S kim si sinoć bio, da li ona zna? I tako dalje, i te fore. Tako da, što bi rekli Onizi, i ja što bi rekao, ko pretekne neka zbori.